oduzimanja vozačke, lupanja auta, sve najgore što nosi. Počeo sam gubiti poslove, investitore, prijatelje, ali je došlo problema i u obitelj. Sa ženom komunikacije nemam, sa roditeljima komunikacije nemaš, samo radi tog alkohola. Ali ja sam samo u alkoholu vidio spas, mir. Bilo me jako sram, baš sram, stid. Gadio se sam sebi. Meni je koža smrdila od alkohola. Znači nisam se mogao oprati. Kad sam ja znao popiti jedno, dvije pive u danu, ok. Ali ja ne znam pit. Kad krenem ja nestajem. I onda je to problem. Zato jesam završio tu gdje jesam. Meni ovdje poliklinika vratila me u život. Stvarno se nadam da više kapi neću u sebe unijeti. Dobar dan, moje ime je Stevan. Danas se nalazimo na klinici Dr. Vorobjev i danas je sa nama još jedan pacijent koji je uspješno završio lečenje na našoj klinici. Dobar dan još jednom. Dobar dan, ja sam dolazim iz oženjen, imam klinca 2 godine 8 mjeseci, živim sa roditeljima, sa braćom, porodično svi. I, kako bi rekao, svi osim mene, više manje već. Niko nema problem sa alkoholom, nego ja. Samo ja imam, tako da iz nekih drugih razloga, mislim, za alkohol, kad kreneš puno pit, uvijek mora biti neki okidač. Šta je to bilo u tvom slučaju? Kod mene je bio okidač prevara. Supruga je varala 2 godine i to na mene se rokalo. Budimo realni, i prije toga sam ja pio, ali to su bile normalne količine. Radim jednu vrstu građevine kao završni radovi. I normalno, poslije posla staneš s dečkima po pivo, 2, 3, ako je vikend 5 i 10, ali onda kroz tjedan ništa. I to je funkcioniralo sasvim normalno, policija te zaustavi i ništa i ne napušeš. I evo normalno se ponašao, bio prihvaćen u društvu. I onda je došlo to, tako, eto, ta godina, gdje se to sve saznalo i gdje to mene, ja sam kao oprostio, ali to još uvijek ostaje u tebi i držite. I onda sam krenuo sve više pit. To je u prosjeku bio, samo sam pivo pio, u prosjeku bilo 10 komada dnevno. To više nije bilo dovoljno. To se penjalo. 12, 13, 15. U zadnjih 1,5 godina, pa to ispod 20 komada nije bilo. Dnevno. Što najgore nisam ni jeo. To je jednostavno znači i na prazan želudac. Došlo je do toga kad ujutro ustanem, samo popijem kavu, krenem, prva benzinska daje paket od 6 pivi, da li to bilo 4 ujutro, 6, 7, pivo mora biti otvoreno. Da li se ja vozio glavnom cestom, autoputom, pivo koje mora biti. Vidim, ostalo još jedna, gledaš gdje je sljedeća benzinska, znači ne smije zafaliti. Sam radim i onda se niko ne kontrolira. Ali počeo sam gubiti poslove, investitore, prijatelje, ali je došlo problema i u obitelj. Gdje svaku noć ti dođeš, ti smrdiš, ne tuširaš se, ti si najpametniji. Nije bilo fizičkog obračuna, ali verbalno svako malo. Znači, meni je zasmetalo ako stolica stoji tako, a inače stoji tako što nije na kontra stranu. I onda dođeš među neko malo elitnije društvo, ti fufljaš, pitaj ko je ovaj, a kao ima neku preporuku za neki dobar posao, a on ne može 2 koraka sastaviti. Morao sam se odlučiti jer jednostavno došlo je do rasova. Znači, ili će se otići nizbrdo, ili se prijaviti na liječenje. Onda smo malo gledali roditelji, ja i žena, gdje je najbolje bilo. Odlučili smo se za ovu kliniku. Zašto? Nemam pojma, evo, imala je kao dobre recenzije. Nisam se pokajao. Bilo me jako sram. Baš sram, stid. Gadio se sam sebi. Tako da, ne znam. Za to vrijeme pijanstva to je bilo svega. Oduzimanja vozačke, lupanja auta. Ne znam ja. Sve najgore što nosi. Sa ženom komunikacije nemam, sa roditeljima komunikacije nemaš,
samo radi tog alkohola. Ali ja samo u alkoholu vidio spas, mir. Kad sam ja znao popiti 1-2 pive u danu, ok, ali ja ne znam pit. Kad krenem ja nestajem. I onda je to problem. Zato jesam završio tu gdje jesam. Ponavljam, bilo me sram. Još uvijek me je sram. Prosto ja sam malo, emocionalan. Potpuno razumljivo i potpuno na mestu sve. I onda sam krenuo tu se liječiti. Prva 2 dana zatvoren si u sobu, primaš ti tu terapiju, gledaš zašto si tu došao, šta će mi samo davati lijekove, onda kreće razgovor sa psihoterapeutom, sa psihologom, sa psihijatrom koji su mi jako puno pomogli i cure koji su tu, koje se s nama druže, koji su tu kao zaposlenice. I onda upoznaš ekipu, pa ko je šta radio, ovaj drogu, ovaj kocku, ovaj alkohol, ovaj ovo, ovaj ono. I to ti isto dobro dođe. Ispričaš se, znači neznancu sve kažeš. Onda kreću te njihove metode, kako sve ide, gdje oni tebi govore. Nije da oni tebe omaložavaju, ali oni tebi govore šta si ti radio. Znači oni tebi samo istinu govore, a istina boli. Malo pomalo, ja sam se vratio. Počeo sam zafrkavat kako sam bio nasmijan, vedar, normalno spavao. Pritisak sam uvijek imao 180 sa 120. Ja sad pritisak imam 120 sa 80. Zašto? Radi alkohola. Znači, to više nije bilo normalno. Meni je koža smrdla od alkohola. Znači, nisam se mogu oprati. Sam mogu 3 puta prati, ali još uvijek. Da, izbija. Ko sad ne pušiš, uđeš u pušionu, iziđeš, tebi sve smrdi od dima. Tak i ja. Znači, izbija nešto najgore. Onda kad sam riješio sve to iz povraćanja, već se puno bolje osjećaš. Priče su tu non stop, pa igre, družiš se, nije sad sve po PS-u. Sve jedan doktori su sretljivi, hoće ti objasniti. I čak i one koji te ne liječe, ko nije tvoj doktor, će ti objasniti kako, šta, javi se u 3 ujutru ako ti nešto treba, za bolove, za ovo, za ono, sve. Stvarno se nadam da više kapi neću u sebe unijeti. To je stvarno ružno iskustvo, gubiš prijatelje, sve. Poslove, skoro sam se pogubio, meni ovdje poliklinika vratila me u život. Doslovno. Bravo. To jeste glavni smisao. I hvala. Drago mi je da to čujem i svaki put me obraduje kad čujem to i kad vidim to da jednostavno ljudi se vraćaju sebi. To da možeš ponovo da gledaš svojim očima, a ne da ti supstanca. Nebitno da li je to pivo, da li je to neka droga i ostalo. Znači, ne vladaš ti sobom, ona vladi tobom. Kao što si rekao, ti gledaš samo da kupiš, da ti ne zafali piva. Ništa drugo, samo alkohol i sve živo ispašta. Ne, pa ja sam znao odvezem dijete u vrtić, čim sam ga ostavio, dućan, birtija, benzinska, tu. Uzmi sve pivo. Što je najgore, nisam ja pio s nekim ljudima toliko, ja sam sam pio. Sam znao stati na parking, upalim neke gluposti, neke vide, gledam bez veze i pijem. Sjedim na parkingu. Jasno. Znači koliko sam otišao. Ne sad da s ljudima sjedim i pijem. Neko bi od njih rekao, dečki, dosta, idemo. Da. Nema ko da ti kaže. Nema ko da kaže. To je ono što kažu solo drinker, najopasnije. Najopasnije, ja sam solo drinker bio. Jeste. Ali zadnje 2 godine, ujutru u 4 ustanem, na WC, neko bi u frižideru popio čašu vode ili čašu mlijeka. Ja popijem 2 pive. Mislim, nažalost, nisi ni prvi ni posljednji. Svako ima svoju jedinstvenu priču, ali ti obrasci sa konzumacijom alkohola se ponavljaju, da kažem. Prešla svaku granicu. Normalno, žena hoće razvod. Ne znam, tu je svađa, tu je malo dijete. Ne veze što je ono u sobi, čuje se to. Osjeća energiju. Osjeća tu negativnu energiju. Morao sam prekinuti. Govorim, možda bi bilo bolje da sam došao prije 2 godine. A doktor kaže, možda je baš pravi trenutak sada. Tako je. Kad si vidio da ne možeš više nigdje. Ne bi potpuno si vidio celu sliku da si pre 2 godine došao. Ne bi možda toliko ozbiljno shvatio. Iako i tad bilo vreme, sigurno.
Je, ali nije sad ono da znao sam se iskontrolirati. Ovo više nisam mogao. Ne, ovo je bilo... Pa to, bukvalno se nađeš pred dva puta. Jedan je ideš u provaliju, a drugi je da probaš da saniraš svu štetu koju si, da kažemo, napravio dokle si stigao i ostalo. Tako da, Ja sam nadam da ću sanirati. i ja se iskreno nadam da hoćeš. Uvijek mi je drago kad vidim da ljudi, da kažemo, na vreme shvate i na vreme zatraže pomoć i kada vidimo Da, nikad nije kasno. nikad nije kasno. I kad se vide rezultati, kao što si ti video sad rezultati tokom lečenja svoju promjenu, evo sad kad izlaziš koliko god, da kažemo, s jedne strane kratko vremenski bilo, ti si drugi čovjek od onoga kad si došao Komplet. i kad odlaziš. Komplet. Izuzetno mi je drago na ovom intervjuu sa tobom i želim ti svu sreću da se, kako se zove, da nastaviš samo pun gas kao što si krenuo u pravom smeru i vidimo se na redovnim kontrolama. Tako je. Kontrole nemoj preskakati. A to nećemo. To ne smijemo. Hvala još jednom.